Himbalen ni Magalang Manualay Mayor Maluparas na dapat kilala mo lareng mismong sasakupan mo, ban ababalo mo, ingkarelang pamangailangan. Aining report. Balaos ng papakit Mayor Maluparas Lacson ing malino at people-centered apamang gobyerno king balen na ning Magalang ang makatutok king ditak-dita ka pa magresolba kareng mani munang pamangailangan na ning komunidad. Pa magserbisyo tamo king balen Magalang, masanting naman apon tuloy-tuloy ing serbisyo king Magalang. Aldoldo, mag-focus kami king delivering fast, clear upon people-centered services or programs para mas aramdaman da rin taga Magalang ing presensya na ning gobyerno. Agpangking alkaldi, marakal ing dapat dinan solusyon. Pero one day at a time kano, inya mas pasik na nga na ing masinsin at sistematikong pamagobra, kaya be reng opisina ning lokal na gobyerno. Nakal pa ing kailangan ayusan pero we take each one day at a time. Hanggang miras kami kitang buriming quality of care or kitang kalidad na yung serbisyong buriming ibiya ka rin kaya kaming kabalen. Whether it be infrastructure, social services, health services, o nanuya pa man yan. Pani kaming mag-look for ways to improve it ang existing. Anyapin pani ating obra. Kilalang grassroots ing estilo ning pamamuntukan ng Mayor Lacson uling personal yang bababa kareng niyayaliw ang barangay bang pakiramdaman ing saingsing dareng residente at akit mismo ing kabilyan ning karelang lugar. Kasi para determine mi itang ustong serbisyo ka rin kaya kang kabalen, kailangan kilala mo lang rin sa sakupan mo. So once kilala mo la, balo mo yung pamangailangan da. Balo mo itang naman kasi makanyang karakalpondo yung Magalang para shotgun treatment caring services. So, you give the right service to the right person. Kabilang kareng prioridad akayang didinan pansin ng edukasyon, kabulasan, infrastruktura, social services at aluwapang sektor ang maulaga kingaldoldo pami biye dareng Magalenyo. Lalam ning kayang pamanungkulan kapag nasa ng Mayor Lacson ning mas apalapit pa ing serbisyo ning lokal na gobyerno kareng tao at asigurado ng balang proyekto tutugma king tunay pamangailangan ning komunidad. Alang meto nga programa ing captured nga ning needs da rin tao. Kumbaga, alang meto nga perfectong program para one size fits all. Alay mga yan. So, nung ating kami man atatagkil karela, na kailangan yung dinan attention, siyempre ala nang mas mabilis kitang sabihan de kaya kami. Bakanta, ay aksyon na miya. Kasi saging manulaki pa makanta. So makantaya talaga. Communication talaga is one way of engaging the people to the government. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang